Radio S. Gost nacionalnog radija S u emisiji Dan sa Natalijom bio je Dino Merlin. Merlin je na radio stigao tačno u podne, gde smo ga dočekali u majicama koje su bile ispisane stihovima njegovih najvećih hitova, što je Merlina potpuno oduševilo. Tokom sat vremena gostovanja u programu Uživo, Natalija i Dino pričali su o predstojećim koncertima u Kombank Areni, njegovim očekivanjima, kako se priprema, kao i o repertoaru u kojem će beogradska publika moći da uživa. Dino, dobrodošao u Beograd, dobrodošao u Radio S. Hvala lijepa na pozivu, jako se lijepo osjećam i bolje vas našao. Šta će biti tek na koncertu kad sad već izazivaš ovu ogromnu pompu? Pa sigurno neće biti ništa od nekih galaktičkih proporcija. Moja publika je onako luda, naravno, kao i svaka publika, i oni uvijek očekuju više nego što njihov heroj može dati, ali ja naravno jako dobro živim u toj poziciji te izmjene energija sa mojim dragim fanovima i uvijek se trudim da ispunim njihova očekivanja. Ta očekivanja su velika i znači ja svaki dan u svakom pogledu sve više napredujem. Slušaoci Radija S imali su priliku da celo gostovanje prati putem video streama. I vrlo je hrabra odluka izaći sa novim albumom u ovim godinama i u vremenu u kojem mi živimo. Ali ti si hrabar čovek, hrabra sreća prati. Dino Merlin sa nama, sad trk na smmedia.rs ili radios.rs da vidite kako će me naučiti da plešem za njegov koncert. Ostanite uz Radio S. Na opšte iznenađenje prisutnih, ali i slušaoca u jednom trenutku, Merlin je napravio potpuno neočekivani potez. Dino je Nataliji demonstrirao nekoliko plesnih koraka koje će premijerno izvesti na koncertima u Beogradu 24. i 25. oktobra.